Me am no kase so de je kotwa movie a ye to sen obi a ugide wanyini o wo de je kotwa movie a ye to sen obi a wo de je kotwa movie a omumbo abuchire ehwe je ko movie no dan obi a the whole movie industry me kan ne point blank a kire wo ono kase enipa pe kodwa asem o me man side we do nipa tu na me kam kire enam ono no Lilwin ti no producer bi ne ne yire jai sa producer ne nya Lilwin o be kire gina wo sei obobo bono e man hwimu nya tumoja movie industry entimi sa mabiem dache se de tetebe ntie no se upeja na se Lilwin di sika dada wa ne so kotwa enwa no hwe ase ano no na me kam kire eni ti na omo de omachi atwe butan bi na enkofo nim wo mo no enkofo bo omo ban no omahu sa ki na ewo no ase me ka chewe intasem do bete be ne de do nte na nya ne de me sei omo mdu omachi atwe ombutan bi na sa butan ne ada bibie dia de akire omo no Lilwin friend set so man 5 billion onko okwa untini di biem. The name still remains Armstrong Poleeno. Ades and your first time on Poleeno Multimedia. No subscribe, no click the bell notifications. And anytime we drop any video, be and get it straight. Go Instagram Poleeno_com. Neko follow. Near say bring back the love of Kumawood. And one day who will go so able and go for me yard and go for so enemy yard and say. And you may see a crew and my men could be any, but my men can't say so. Be no be was some and can time be never can be a senimu. A Juman Baba cry no more ye Juma. I mean, the energy no on any background in the Bessian, Emma, or can't nephew no my share, then penny Friday, I saw and I some night. If you now make catch yourself the reborn, say wherever you find yourself, or your banners over so on your face. Now, pay wig, papa, nebo so at that format. From 0546925622, 0546925622. Almost a wedding decoration, a party decoration. From on being a nice one, I'm out. 1xbet sebra file phone and download 1xbet or download there Poleeno Multimedia say or more chow 200% bonus into no nobody use Poleeno 1x Poleeno now the 1 now the x as also so the 10 cities to ma you be 30 cities or the 100 cities to ma you be 300 cities kaisa bet be obidibiano 1xbet ebitu amount e bra any na watching dana e biscan be ma menya big Akwes e wa ha medwam e wa ha ye be kan kuma wo honsem bra e ma kwa ba. Thank you very much, Poleeno. Hey, now, brass on in my IG. But I never sang of who they away. As a who show me. Me browser, Mama Pat. Mama Pat. Yeah, evangelist. See the Cranty, Mama Pat. One and I'm now then a co bravo. Everything is moving systematically in my life, and I give thanks to Almighty God for so the maybe yeah, you know, be a call come out, be a call come out. Mr. Emma, who I think say my pay for interview, but me now and net and a message there, and now I will say I better train and come. Yeah, for you made in this year, I was out to us. Thank you very much. I'm fun. I'm going to be better for say. The bit back another day. Who's it? Me interview. Bit back at your point blank say the whole Ghana. Or more my interview me say. In Rooney Pabe 3. Oh. Yes. Me bank also. Bear 5 years in me, 4 to 5 years in me. Interview my YouTube. Wow. Oh. Me Yeboah when So Scotland my interview too. All right. Ajaje. And I say a privilege. Yeah, a two and Ochame Kwame. Wow. Yeah. Ochame Kofi. Okay. Angel FM. Angel FM. And one, I know apart from the interview. Wow. And then you be doing come on some more. And some more be brave. Started from Kumawood. Brambacho, I'm rabbi now. Kumawood industry. Kumawood industry doesn't. Where the best and decade, 2 decades and answers and this. It's been a while time. Specific date in India, I can't tell. Okay. But I believe say it's been a while time. Okay. Okay. And see, the new bubu and say be a 2015, mu be 2012. Matusogra. I'm not a kid in movie industry, wow. Right? We can take back
around 2008. 2008. Yeah, way back 2008. Okay. Yeah. So that's an your boy cry. Yeah. So that's your boy. Wow. Yeah. And director Ben Okwes no so how they could read you the one and only the evangelist himself. Director Kwesi. Yeah. Okay, Michael Films. Yeah. Sinimu nyina ye hene. Aye, the King Kong is Baba. Papa baby will be the King Kong in movie industry apart from in directing way. Yeah. Okay. And now you're so lucky. And the lucky next one. It's why now start here Juma Bega say colleague with them and acted that and I say menene impair road I impair menene road. Say me no be interested in mum. Like much trouble by impair mum you know that. Me A-list characters to some. Me will be a me a rap figure actor. Okay. Oh Bob baby. Me Bob baby aje. Me no be from A to Z. Obia. Okay. Up to this time also obia. Me no be any problem. Okay. Oh me can say a problem but then also you are why you juma ba to ni nipa ni share da. Me no be a share da. Ana me say no be a problem. Okay. You nipa bi won ma woni obi share no ni no problem. Oh, okay. It's mechanism. Okay. Yeah. But there only be any problem. Yeah. Okay. Ejuma no. You check it back to Yeboah from 2008 as a okay. Back to 2012, 2015 one. Yeah, how I movie Esiko. A release ya na part 1 and 2, part 1 and 2. Me we say a day now dream say I'm a singing no about me say. Way back no. Na sinino. Unse adane. Okay. From a CD, a baby, a friend say by CD moon and Kodabishi share, Koye, na VHS or VHS in a buy and a bar CD. Two things said and done. Okay. And then they say about online. Yes, you know, the moon say a change and maybe I didn't have done it. Okay. Until you do purpose, so say, and one. Ebeba. Ama namba. Sama you be na tiano. Ama. Eba namba. Nyankopon so nim so ama be yode. Adam ga what be say nyankopon enhihye you. Da bi ye onyoma bi wa nipa ye so ye ka ho ne ma enyoma sei. Nipa twa nyankopon nim say ya na be ye. Nyankopon nim say be du mebi no movie industry say ya na be abe onim. Ana wonyin say nyame nim. Onim. So no ne alpha and omega. Enti no nim. Ba yeso ye hu bibia changes beba. Me pa cho se ye hu bibia se changes beba nyankopon nim. Onim se ye hu bibia se changes bia amba onim. Okay. Enti den na odwen se empanyifo ana se wo mu de gu akwan ma ebe ma sini no asa apeke. Se ne na before net year. Me momu de is bibi gu akwan ma sini na apeke a. Omu de gu mu a ebetu apeke. But say the government say MPK so who the government MPK. Next all this in MPK and MPK on found. Debbie, there's a mere day. MPK or MPK. And the audience now. Okay. Me never papa kuma say kasa no sisini no odo enim. Enti na ama saa nyoma we mafia games no. Ne do so enti na ma sini no e ba say. Enti ebia yemfa ne say senka producers AJ mafia game and as marketers AJ mafia game. Na actors musumu de odo aye adwuma I think say ebe pija odwen ho say inside statement we asema papa kuma se kan no asemo a emudu na esaye no kreso so okay pizza hey kuma se asema kan no kre odo de ebinim from movie industry ni mo straight from producers directors ebeba artists ni so no odo na ndie enim producers side odo ni mo ho director side odo ni mo ho and eba actors side so odo ni mo ho and say fa ba bia na say odo sa be ka bom na de na champion de ono mu odo ni fio odo ni ntimi mada odo ni ntimi mada odo ntimi odo ne ntimi mane ye se me no menye director ntimi nko director for ni okay ana menye producer ntimi ba eye actors ni mu no
odo a eni ho no sesei no ai betimi ebi nya betima kabum ni se ye ho no obi wo a wo mrepo bi wo ne nua ho okay but say obeti mrepo ni tirimpo difference there mrepo no ye say ase ni nyina de kro ase ase asemi wo asemi wo ha no say so betimi aka kire no onka ane ne shirimu ane obi wo so ho asem wo ne tim enso be ka onka ne shirimu no sanity okay ye ho no omo wo nkofo ayo mboni omo ntimi anka nkire omo doso ba me bega kwezi ubisa sinifo nyina obeka jo se bega kwezi wo ye na dia ne se ne ya me ka nkire wo sana metie me obi o sinim bia nim se me menye obi a me onipa ho asem hye metim me de ne se wo ya wa dia na ka nkire wo okay no cry na ye move on but enye sana obi ate obi wo ye na dia on ka nkire wo but ne shirimu Matiase. Enti se odo a ye wo ho a ye betimi ada cheche ye ho na ye timi ama adwuma na tumpon ne de ne kreni ebi ni ho sisi. Okay. Ndia o ka se odo ni ho no. Obi hwe obebisa se ade nti na memisa o se wo do obi. Wo na o ti ono o se odo ni ho. But ebi asa me se me do we so odo we asa odo ho. What's my question now? Into who be our town or industry? Me. Me will be our own penasem, my men use that. Baby, me moving at you. Me po be asem. Obia so pemasem. Me no be any when you be okay. Anna me who say obi a ma die bi na eme ya emma man kan che no okay ana me so me woni say menye obi bibia enti so wo ka say ho bibi show mu a me menye bi okay enti ana enti na say de wo ka say obi ye obi bia o ma nipa no nko wo kan na afiri ho no enti onyi ni say obi a de saa suban no enante wo adwumanim sese a odo bebem so obi a de saa suban nante a odo no ebeba but na me say omuntimi enye saa de ni nti ne ena ma odo ni ho no but obi etimi ya nkodon beba le me ka wati ase am na so maka che say de oye entwa ye ya ti next time emfanye me na obi akon me bi afeni move on but nei no Akwes obi o ma uti na so onka nkire nation mu eni nti na lab no eni ho no okay sanete na omo so ye sa ne man so omo do so o movie industry se uti na so a onka nation mu no omo do so but do uti na so be ka nkire no yesu okay atiaze sanete moso ne gaza monye ya ana meboa ozai moso ne be kasa monye we industry yesu ne be kasa enipa we de onye obi ga kwezi eno no ya on de ono be ka kire wo eno no e be kasa onye but e ko ba say omu di asem esie no ene de ya de ya ka kire wo ma so we de oye sanete okay okay me go say na beg Akwes na dwetwe nkomo Poleeno Multimedia na me ka say you set so Columbia House Boys Abre TV series or you YouTube every Saturday 7 p.m. no produced by Kwapia Papa directed by OT MTN so na cameraman I mean series we one of the best of all time Boys Abre I think it's we no story no annual day to watch out for the Columbia House bra you run nkomo nim game o question na we say no o dwene ho baa menye ho mesre enche na nyame fa ne krense yi ya papa na say ye bra Bishop Benania ko nyame eto onsa friend na odin sem bi kotu dwa ma ho wantwi bi bai mpacho o kai ni na nkofo say trend into na ho ka asem na ase na asem lokre enema ho kan empenifo say say ofi wi a eche no obunsan fun bi okay afi achi nya bofo okay anka Bishop asem ni de anka en fan to because of say saa asem no etwam na me ka saa asem no enye trend ene buy
but we say me kan man ba bonti biem ma na nsem ho anka me ti ba bonti nti na na me ma bonti biem me me nipa me ka asem a me ma bonti biem unya me biem da me kan wi na kan wi se me sa upa mon ka de me ma kire biem wa wie me wi se mbaka se me ka se me say ba kira ensem ma ba we ka no eba be sen no me ni bishop ene eye salinko de ko Germany de ko si wo Germany no wo se man me ka wasem aja say ma me ka enti no eba ye no ensem nke woto no ye na nsem doso baby ko si wo Germany ane because Germany dey say an say salinko ya poison because you drink so ya na say no penny story say and only salinko side okay by bishop side e wo bi anti aja say today ni see dey see ye fancy ho eni pan ni ho oyare papa you're so rest in perfect peace no fancy all right okay Bishop they asked me to just say the industry is full of evil. It's true. We are evil. You can't say evil and if you are evil, they say there. The bad are there. Essay. Huh? Are there essay? Are there say spoiling? No, are there essay, baby? Are there say baby? It's good and evil. And say your papa na say your bonny na. And the industry is what? Evil. Evil no na me there's a bonny woman, bonny ashimuma. And the enya ashimuma. And so ka say movie industry no bonny ashimuma. And obi sam say it's sad and and I'll say it's sad. And I'm say it's sad. And I'm saying to no we evil, oh no we bonny ni bi. 50-50. And I say 50-50. I don't know 50-50. Because I say me evil. And I'm evil pa. We evil pa. Ana Messiah Christian pa. Into 50-50. Into chemu kakra na refon tiase. Min chemu wo de hin. Say evil no, evil side na ye den na o Christianity side na ye den a 50-50. Me evil side no. Me pese me kire wo mimimu. Okay. Ama nkofo mo hwe me hu se big Akwes me evil side ni say. Na obi wo wa akonye tumi kase ya da bebre mase. Eno menjire ho. Ana me crazy Christianity side so there. Say Onyankopon ne boss na asase ye dan no. Nti ade na odan nyame na asa abekọ fa evil side account. My friend. Say Bible say sum ni han ni twaka. Nti ade na o mixing me. Me sana mpe no. Sana mpe no. So say bojo. Okay. We fina for ntimi no. Bojo na dai. Me ntimi nya ni straight. Me am ntimi nya Christian straight. And me ntimi so nya evil straight. Nti my 50-50. Okay. Obi enu no to catch me say we Christian straight and I say we evil straight. Wo ti we ye de me Christian. Enye no credit. Adentia. Enye no credit. An count chimpena. Oh, sam from so de onipa bi ayem from so. Enu ti da ma we evil no. No ni papa no anye bone ma no nti da ma we evil no. So nim say ade papa bi won me say wo ye. Se bibi ti say mpra twen. Wa ware wo no ye neti. Won chimpena. Enu ni di wanda say wo no. Usum yakopon sa kwan so. But the moment unim papa no wanye no kwai bone na say sum yakopon no. We 50-50. We evil ni Christian. Nti enya courtship bi mana. Courtship ni so be ye dia na woni ne ye nem na monda. Ba nye we dia no pa bia ne nume bia ne da solid no. Just question ho ye no. We no. We no jai. Dem ka what you say. Obi ai evil, obi aso ye Christian sanity. No doubt. Why na say wono no de wotene we Kristo ni pa o Ghana ha. Why not so tene? Obi anye sin te wasase so. No and two with the mefa money movie industry. Obi no industry mu. O so tene da. Obi no ho. And obi no so industry so obi say we Christian na onka say onye Christian. We ka say I we Christian. And so be hwemu so no. Na ni Christo so no ko 2%. Okay. But that the evil side more than 98%. And so onka no kre. Nti nkofo konro so tuti angofo. On the say nkofo konro so a obi akọ enye enno so per se obi be kona duro so atu de tie obi a ono nasem but say obi so kona sofo so man sofo so adin pai bo atai na chi no eno so ka ho ne me karate ase enti no say o mam sa question say enti obi a wo de oye e de ase ni nua na so de bon ho ban a ene wo ho mimi say
any obi de minka by mimi say ni de mimi wo baby me di me chira twere okay what you say entino say wo movie industry na say wo anya baby amfo chi antwere na say wo ja ho mpan saa de a ene na say wala okay so what you say na say o be so chire ma say unna musa ye betimi atew say atenten horo and no two ways about that unna musa de say unna musa obena musa ewi ase de ehomba hia sen bibia mimi say me to say mabom ho ban and no two ways and obi say obi gas big Akwes there me catch mabom ho ban enti so wo ba make sure say also you powerful than mahomba mbo na me dem ho atwere no the make otiase sabe pe na me mabom ho ban in the mighty name of Jesus and obua nobody can seize my fundamental human rights. Okay, yentimi nka kuma wo da asem obra yen ka the legend Ejako asem. Yes. Papa baby a obi a mecha o say Poleeno Multimedia dey o ta hwe pa. Ejako say moyi ni free industry nim no. E ka ho nti na ma adwuma na esenke. Ejako ayi ni free movie industry nim a o say aka ni nti na movie no asenke no. Movie without Ejako intimi mabiem da. Minyanti ase. Movie without Ejako intimi mabiem da. Movie with and not without. Nti o say etwa movie be dey Ejako kan. So one for Ejako amma movie mu a it is endube. Intimi nya dwuma da. Ja wo kasa without Ejako they say wa obetwa movie be anamfa. So we Ejako the legend and Ejako is the pillar of the movie industry. Let me count I say. My for I'm say or the set of Columbia House said me kind and see a high bija cry yes mon fan chay. O say me say movie without Ejako ama movie no intimi jane na so biem da. Nti utwa movie na Ejako ni ma emfa. Enye ne say Ejako ni ma emfa. Ubetwa movie Ejako ni movie ni betima akọ but the make say at the moment mu be si modwuru pi say Ejako ye na fi movie ni mu kra no en na make ho asem okay so yi ni fi mu kra say pe na yawo na wo no ebenya impact wo adwuma nim eni ti no e wo say movie bi wo no ma ye den den ebem the make want say movie we din bem eni yam no kase so de Ejako twa movie a ye to say obi a ujidi ya wanyini o ude Ejako twa movie a ye to sin obi a ude Ejako twa movie a omombo abruchire ehwe Ejako movie no dan obi a sempa na meka no 2021 meka yi ude Ejako twa movie na so ode obi a o movie me twa movie a ye beto Ejako de na sin obi a yise bia ota Ejako abruchire o sanete say some say industry a generation eja ebe pave way no obeye ne de and almost say Kwakumenu so aba with the comic no so be Lidie Lilwin so aba Lilwin so ba you know and almost say Dr. Likee so aba san say omo keka and all sanity nyese sanom keka kan say sanity o say sanity o sanom keka I don't know what the permission sanity and no one can say sanity now bobo nko andi ne o kan sanity they make an answer mama say statement ni biem one kan ya memo kan yi okay but see me say legend say na etie legend Ejako be pave way no make a comedy side nti obe pave way no e na Kwakumenu beje baton ti Kwakumenu beje baton e na Lilwin so e beje baton ti Lilwin beje baton e na sini collapse ye e na Dr. Likee abe peke baton e na say obi ase Dr. Likee e na the baton afen wa kan yi but the enti na make na wa ma no enti ne say but Lilwin say Ezan Felix and interview Lilwin on the page and Lilwin say sinimu no ono ne last born or the other can will be a YouTube by a movie industry now ono and a last born na chino ye nyanwo obi foforo enti sene wo ka say ye de ejatwa obenya sales a chain obi a o reni say no eno na e kire ma adwen kakra de mane nkire wadwen say me ka say de ejatwa movie a ekosin obi a na say eneyi unim say ye twa movie a nya de a yesu cassette bi online enti no enya ba online mu ni de na say enya de ekotwa ye de Ejako twa de na ba online mu okay
say I didn't casting you CD Nidia and the code Yetwa and Castellano Cobereni Asimobia. Okay. And producers in Swing say so the Yetwa okay. Let me come to say, but ye bar a year online idiot. Say idiot. Likee and I take a baton. And I take a baton. Okay. Yeah. It's only Lilwin and Yajin. Lilwin. So on the. That be Lilwin watch him. Watch him. Lilwin is watch him. On Chem, what's say? Lilwin Chem. On Chem. No, I didn't. Oh, yeah, Juma will be cocoa season. Papa no. Juma will be no. And no. Sassimia walking. Sape pepe. And on only when they buy. Or because they just watch him. And soon as never catch a question. Wanna catch you. Wanna catch you. Wanna catch you. Say the way and one and such statement no matter say on only the last. Okay, our front. Our front and not the same thing. Because of say a jaw only win this one last. Means say a journey what you. You can't be a man, you say be in Pacono and Debbie. I say, when you ho, I will be about. They make what I say. It's in Lilwin a small can say a judgment. 2 cocumen is sweating, a chum, and a throw on an abba. And they like it by no. Lilwin to switch him. And I want to sanity and no chum. Say, so be honest will be bar in Pacono chum. And I want to say, what betuno? What betuno? Etino, I hear no, Obi Abetas. And we have a transfer. Say, na Bob Santo, na Jaco, a bayano. You can say Bob Santo chum. Okay. A jabayana, a Cocumen Bayan. You can say a jaying, a chum. Cocumen Naba. Cocumen, also not Lewin Bayan, as a Cocumen chum. Lewin also. Mebois. And then Lewin chum, electing also. And you know, what you ask you? First, what chum. And then on one case, and so no one can be made a bonus suffering. They say, mean, Mrs. Watcham. And they say, they're lucky, yes, and we can so be here and can be used, you know. Say, be a lucky, lucky, 5 cities are. And then Lewis can so be 5 cities are. Will be ever like a Jallowin. Oh, yes, sure. I say, Lewin J higher than like the patch on the hair of Jenna, and there's no be no back of fano. I can say the lucky general, the mano, and intra. Mimi said, "Oh, be a producers be a be part nature YouTube be a or be for like Uncle Falewin." And when you also get to, I didn't pay hypocrites. Mujitum say, "We be chat a friend say a friend say a YouTube to see here." And quote said, Likee channel. And I'm wanting to say, Nessilano, and Ipana small cano, most of the children can't say, "Kojo to watch him." I did ya. So on only make key emphasis say, Likee YouTube. I say, okay, Oma, you to say, Clemento Shores. I say, stand-up comedy. Yeboah, Oma, Instagram, ebia, comedians, and as a TikTok comedians. And I just say, untimin phobia, TikTok comedy, compare, obio, to say, we are the neighbor compare, acrobato. Oh, there is no way I'll be to me. Acrobat on my YouTube and I say be on my TikTok on my but when to me phobia or trend or TikTok and compare acrobat and I know you to the ban cocoba when you come format. I hear YouTube in your channel. Yeah, the camera nature. Okay. A bar a year siniswa the camera nature. Le winning Tiasia say, what you? I simple as a BCD. I want to know what I say. Me do me just you. As a chicken as a person who's doing jam, as what you. And this is what I want to say, Pena. Your money win is a Likee. Just here. Piamon call by no. Neja code the end also. Piamon Coney Piana Cotum. Cocuman dear by name CD. Would the 2 man like a cacanacutum. I buy an a dear than a Daniel. Would the end do so? What you pass away? I don't know what to say. So I can say I say no. Mini na Likee na oha any ya. I don't know just say any. Na you just say okay. Your friend be poster boy. Jacob be a poster boy. Kokuman be a poster boy. Yeah. Lewin be a poster boy. Nti Likee no Lewin be so what you say is in Likee and find more posters. You can say poster boy na anything. Say be a ye movie ba Monday said na nyina na say on naso a e ba market ayento.
o kan sem yi ni ho ano wo twam Lilwin wo twam ba san sem na o kan o jetum me tum because YouTube no en for posters em ho YouTube the posters bo but to be so phone no na oberhene na near the picture ana aye thumbnail no enti thumbnail no ene eye poster no nya e ade kro the day man kokomo nya kro format no enya Lilwin statement basically say o ka say poster but me na me ye scenario YouTube buy no thumbnail na aba thumbnail buy no Likee pictures in the ye enti no sa de no won ten wase so Likee Lilwin is say okay me hu obi a waka say Lilwin ene dabi omo bi yo mutabi ni nyina obi a ti asese ene kwadwo watwam na transe na obi suso mra simple as ABCD okay sa ni niema sie no ye no enti ama no ho abetan no esi obi a sure asempar me ka che no the whole movie industry me kan ne point blank a kire wo ono anka se ni na emema side me ba emema side enipa pe kodwa asem wo memman side edu nipa 2 na mka me kire nipa enipa pe kodwa asem wo memman side enu nipa 2 nso mo maka nyina pretend o mu nyina ye pretenders o mu hia na kodwa sen in a sat no obi ata no na Lilwin so no e wo se o mu tan because ni ya wo ye ni nye ade wa ye de kodwo most hypocrite man in the whole Ghana when nya achum only no personal issue. Me ni person because ka say only obi ani asem. Me no obi ani but the only say aden na obi eya ade na enye na wo ka kire no na unya adwiri mi say nipa ko no no problem. Eno ni yen yesuban no obi ya ade enye wo ka kire no obi janche a ota no eni nti na wo ka ne say but ni nipa no suban no wom no sa na tie se me ka se me bobo su fire kire a movie stars na make emema no me si nipa tu kwa unya omo mpena sem emma no enipa penasem kwamp no enu nipa tre emma no enne no me no kasa me no ka no wo eye emma side ene emma side um twasini edab no be hyebe me no so be no hia e producers a omo so ta kodwo wow me se be ka kire wo me bobo producers um nyina ta kodwo nyina kire wo enne me nko producers inside enne me ba test inside okay ni message no me no be ko me no be interview makoma ko 5 ade afa kodwo ho ni suban a wada ne die e wo sinim mekire wo F5 interview 5 am no be okay producers inside ye fanto wo enam ono no Lilwin ti no producer bi ne ne yire jai eno de fanto wo na de beba mu no me ka kire wo say producer ni nya Lilwin no be kire gina wo sei obobo no e ma ni him nya tumuja na mka me kire wo but then producer no me fanto wo next time no ye ba e be ka producer ni side nti aka me say be nu ni interview e memma ni side no se eba eye omum twesi memma na eye mo no eye no kodwo apo train bibi ama abeda memma ni side nyina se o na dwimu no ani ohu ni se ono no agina high hill so ana wo no wo form na dwimu no eto hwe opampam wo de for instance ensemi okotra UTV ekokan se wonu na enye sika ana wo de fa wo bela samwa eto ofre wa wo de kan de ope kan sika obegye me betwa mame o sa hantan kasa no enti bill wo de 100 billion e de to a ofre no nkoda kwakumenu the same thing na make what you say onko ebebe ba omumia obi enu wonu ma ebema no obi ko na make what you say eba mani mu so the same thing emre bi atwam a man side no Lilwin eni abrantie bi e hyeda kabo mu emi gu eye maami bi enu ase a wo ye oba mi gu enu ase poto a wo ye celeb yes gu enu ase poto Lilwin esa ene maami na be hu se ade a Lilwin ye no sade ne ye ne ya ento hu na onkasa no ba kodwo hu na oh hello maami no ajeso no otwam but ni mu no one ne yakade nende ne be ko tia se enti no sa ne ma no de ye sa emma no ne mema no obi ehu ne ni so okay se kodwo beto se ye stars ye wo ha ya gada ne so no ni fika mu si wo ha o man che da wa ye ne several times adentia nim na me ka cho se na dwimu nkire se onim se ogina ha here so hu obi apampam but it's never true metima cho baby ye hyehyia o portrait sade no ema ye ne ye ho ye hu ni say
Akwes ono no pese obeben a ye kwampo ye hu no. For instance, a year ko na nse yan Ejaman no yi. Me the first person I me call ye na say in the morning around there 7 to 8 na me wo. Okay. Your president Bella Samuel beto me wo. Boys e by na me wo ho. Ye nya na kabo mu mateda sare mu ye nya kabo mu na ekoche aye. Then of the day na your president ka so okokuma sinti akwesi mi di machi jawo. Enti bomodin so betimi organize omo beba bibia kama na akoche na su yiwate. Obi oba movie star bia oba bibia no. Oba bibia memete no oba ho. Enti agi akunya twa ho no round. Eshiai ani enyina gigiska se de bekwa kobonsa. The end of the day ni ye besa asore akochia wo yi na se. Okay. Aje ko tonyuma otonyum ni wi oba betran ye ne ye wo ho ne nchei. Enti nkofo agada atwa enwa hye obi ani atwa pictures. 2 eyi na se no eben be ete no. Ba se ye ko eyi na se a na eyi no na womom tete onye eben yi. Enti de na se ase ye ni 2. Enti the best way say e se eben be eyi no e wo ne kakra. Na mo de crowd ni. Ye de crowd nyina ko eyi na se. Enti eja sole ne so okotonyuma ye ne ye wo num nya no yinya hu se eja kotonwini ntimi kota eja achi na watonwimi kakra wi na obetena se ye wo num akwansi ni hu an se kwadwoba okay ba bia nyina kwa ye pake ye car no eye accent enche wono omka park oni nya pake car kwadwoba pake car no wo ba bia eja ko etonwum nanim pesi ya no be pake car opake car ni se pe no awa na ye ni nyina etuye awa na jade mic ne to wo no na eja free ho e ba ba bia ye eti to ba se pe no aso kan sa kwasi na me se eja ana se obe se yi no yankasa omo ba ye obe ye ne tu MC no okura mic ne kasa no aso MC ni kan na me ye papa okale wo se ha yemfa no nto MC na sem no kan no ema omo masole jewas mu di kodwa achi no no munya e basa ogira ese pene no obeyi sika na oto sika no enti ema eye no escapse obi episka ni bi enti obuye na ombe fra just eye pa chew betonyum na eye no ensa empeja kakra na eja koje mic wo tonyum na no Lilwin te wo o sole akọ eja nchen eja hu se Lilwin ba no wan fini kura na eja de mic no ema ne singa foforo na eja san Lilwin ho wan fino because of say wo Lilwin no kwete wo page so akudi de eja kwa atem se wo sika enkofa ntwesini come produce movie Lilwin na kasa asem eda ni page sa asem no ka che eja no sa asem ni hyegi tim da eni ya pa se wo akraketo na Lilwin obekasa asem editia no eja ye nipa so ka asem chene se eni ya on kasa on ma bonten wo ye side ne ehyi obia asebe pie ne fi nanum bae no enye oguni penanim ase se wo sika opa na opon produce movie Lilwin no tibika asem se de cheje ko the legend eja na wakasa asem agunanim ase wo eye social media na wi a oto nwuma akwakoche na edai enti wan fi no ena eja bese na edai ebe try nchei wotena wa onu anhu se afede why fed up no ana nkofo ka che ne se MC ni ka che ne se esre no ba bi opake ka no otu ka ni free wo ana o ma kwame ahimfie etu Benz dada bi no de bai o ma kwame ahimfie 2 Benz dada no pepake no nchei ana eja ehya se na woni edi nkomase pe no sa ekoje mic ne so okwakotonwum okọ ne se pe na hu se Lilwin afa akiri yinya agada sei ye ne ne wo me colleague okay Salinko okay Otali Ostasi ne doso kumasefo no yinyina gada wo Starboy virus yeah Batman yeah na Batman nyina wo yetia no na me nchese yi okoya na me nchese ya no kofo ne ka ana okoyi 11 cd ni 22 cds na oto petie ne kofo afumia na otu ka na koyi da bie wonu timi mba ho ni suban eno no ne ye eno no enti sa de we na wo ye no ebe den na ye ni a ye uni ye adwuma no obi abenya odo ade ama ho enti sa de ma na kwadwo ye ni ntira ma eneyi movie industry no obi a ni hono ma waka sempa de fa no da
believe me and trust me. Into Obia song said they're okay, me de me who be. Into Abia who said also we playing. What try say be a say Bracojo, me I know, I do we are we and I am trying to judge. What try be beside that? Kojo. O friend say o ka ne phone so a che na. Unti. Say why bibia de o ye ne unti. Obeni friend no said o ye no. Enye ne pe. Onyintu. Why you name be my friend can say Kojo ade we we. Enya ama me kan no o defend ne ho. Okay. But a chire no kreba. Okay. I can remember on my guy be boy who you be at the sea. Your friend top key. Yeah. Your friend beside no or you know say only more she. But in a topic care I can say top case on the money yes I didn't. Okay. As I on page. Yeah. Then per se on the side and the call. Okay, Matthias. Aye. And you know, or no be biano later no person defending said way any but when yin difference do no. And yet and try and to Kojo de and you say obi a be interview because obi a won say ye interview bia no e kasa ditia no obi a me hu say obi a interview bia me bisa Kojo ho asam na kasa papa fa no ho da me hu bi wo de kanipa ba ko a ye interview o ka se papa de fa Kojo ho ka kire me ebi no dance ntim pese me Google o de mama me be Google na hwe ono nkasa wekese ono mu ye adwuma kwa long face eni you kwa long face so be ka che Kojo kwa say Kojo kwa man 200 Ghana cedis kwada bisa from eye omom no mu ye adwuma me bobo ade a kirewo yenko no ewo eye fence boss nation okay omom no start boss nation from eye top K and top K ni no anya me sansa na obia oni Kojo agya adwuma ye Razak oni agya adwuma ye Shelly boss okutwa no na jadwuma ye Shelly boss oni na jadwuma ye eno ne anwum to side no enko emma ne personal ayimu efense the guys mu akwa no dika blog ni ayi musumuru oni na jadwuma ye ne me ka wati ase esa ba ne workers ono mi ye omini no mi adwuma ne workers omini mi adwuma no eneyi ne workers no most of ne workers no so no bebe nyina gyan long face mu ne eye Zig Brown boys mu ne nyina obi anya adwuma ye na say bi o almost take advantage of Lilwin say Lilwin was scanty ne bi omo misbehave Lilwin wo ska di sika enye no kre Lilwin timo dey se kache ne se timo dey o mie ni se ma omo mbe no ade na wo se chance ma kache obi e wo ye yi there be minimum bi a wa kache me say Lilwin ne tua more than other producers hwan ya DOP bi na kache DOP bay me pese me boni oboa me so boa aboa ne oboa hwe me so boa mo no me so boa oh yeah no kre hwan omo no yes ade no obi ani na jadwuma ye chem die mo se wo boy Lilwin din papa e wa bon kire me ka ba ko pe kire me ka oba oni Lilwin de tia obo Lilwin din papa ka kire me ade hwan no ni o ma de tia me say oba oni oba be na wo ti say ye say woni Lilwin de tia no obo Lilwin din papa ka bi kire me ana ka me pese o kire me obi o ye interview obo Lilwin din papa ka ba ko pe kire me e bi ni ho obi no obebo Lilwin din e wo asem okamu a obeka asem papa fa no da ebi ni wo me wo bi da kwame ahimfie ne Zion e kasa ya obo na ba so se Lilwin abo na emebe ene yi no ne nam ntina o ka ne sa so start ne nam ye a che me say ene one ne nam ntina o ka ne sa na be kakra no obeba bonten ebe ka obeba bonten wo ne nya botre kwame ahimfie de bo ne date to ka obeba bonten na obeba bonten a wo so beti bi ba so me kai ana kwame ahimfie etie mi a o mane ntia se na mema de maka kire no enti se Lilwin wo bibi papa bi no be yama na onye ne ntem onye na e kakra obepam ne mra oni hwe believe me and trust me ati ase mimi ni nipa metima se kira kasa asemu yi obi enu obeka enti ase me se kira me ka kire ne se Kojo de wo ye no enye mejai ne nko woti mejai ontie waka minua no so banka ha no ma me hu no ati ase o banka ha me hu no enti no adese se ko betia anka de memeka no enka beboa but wontie
from a mema ebesi a maso obia ne free the whole movie industry e ka say e man mema nya so obia ne free o twa papa no me na mo set no papa no Salinko ho comfort colleague ho ngofo we ho pa George money we senior wa use so it is say no so wa betwa wi ama nti adenti na omuni ni nya free o mekwa kwa na adwuma debi ene de omu no koya adwuma no wagye ni sika owia no kofie okoya na adwuma no afa na adwuma so mema obeye ma owia no wagye ni sika no kofie eno no na say people ka chele Lilwin so omo ye adwuma ma ni nyina obi ampe na asem oh ewrade kodwo na nka say dim say omo no mu ye adwuma no oto ne nsa boys so bi ana meka say adwuma no na npa no kwakoya na adwuma no wagye ni sika but the love or the woman no eni ho okay never count as a simple as ABCD. Okay. Me never me no. Some case me can you say ya anko. Okay. I sent in a part 2, part 3, part 4. Ebeba no. Oh na me che no. Enti no, omo de ya friend say Salinko, obko ba kwa no aginsika. Colleague ba kwa no aginsika. Boys, obko kwa no aginsika. Obi abekwa kwa no aginsika. Eye one ni nya route. Razak on kwa. So friend no, Razak ekwa ekotwa no aginsika obetia no baby. Okay. Sanete but say enipa no ode odobi e wo ma no hu se ni nuani no Lilwin ukwa adwuma ni ne so oju sika na so okwa obeto wo program bi ase obetwam sane otie obeto program bi ase obetwam ready obeye adwuma ma ne na opeso otua waka asan utua waka wi a ono awie because obeye adwuma ma no ofre wo na be ma no otua waka no ye adwuma no otua ka wi a ono awie oni wo biem mu hia opa acha no pa agyan ono ti ma bi onfa ho it is an atenti no so ofro bi ne so be kokwa adwuma na eno ano no okay okay I for how go say Poleeno Multimedia interview no and some na e koso no de me de abomu pisa but na make catch yourself for phone download the 1xbet or download the 1xbet use the promo code Poleeno1x you bet you 200% bonus free until the other betum bia no ubenya times 3 what you say Poleeno say ko download the 1xbet na enyeska bebre because when you twa bet na udi 20 billion kra na ada na onsa beka osika na make catch yourself Kumawood president Akwes guild president Bill Asamoah ne maame eda form na yema Yakob bia obia no oh president 2nd October yeah 2nd October na yede ne maame ekosie kra nyina beko asante mampon nti nyina yebeba aye no nti sa wonte ya megina Poleeno Multimedia bo nkra say president Nana Asamoah Bill Asamoah ne maame ato 2nd October na yekosie no nti onte ya makacho asante mampon nyina yemfo do emebo dom na yenko sie ne maame na yenya na chi dwebrebrew bra yeah me be say ye ko but the whole issue ne say interviews here me nyina almost ministry for be 70% akasa but botaya me the interviews we nyina ne say ye person nkofo kai Kumawood how an industry si gina so any how I see akofom e kwan ben so ne be fa enke betimi aboa na nka industry no asimi asa pega because abrochirefo no omote onyina na omo ba fia omo pay movie said there e release stress mo amutu kwan a ohun fans a onya wa abrochir ene akwanto enti kwan ben so ne be fa e betimi ama industry no asa pega asem we are making menya ka wi a omo mene be ya adwe no 5%. Okay. Omo mene nya adwe no 95%. Movie industry entimi samba biem da. Ati se de tete bia ntie no. Even on online no. Online no say na be ye. Ye betwitwa series ebeba na etwa YouTube na etwa we na etwa we. But say ebe page into standard a day yetimi co location be 1 week yetimi etwa I no bia set no. Etimi mabiem da. Na ezesini na gu say ya na be ye. Say ya na be ye. YouTube say ya ye betwitwa na bi ko eye yetwa series mo na say ya na be ye. Na say ebe to movie industry pass ebe bi jan na so pimba ne de entimi ye biemu da aban de omo nsa hyem kura enfa aban de nsa hyem nka be finance so no odwa be hu no omu ya ifini dwamfunu enti say nka obetimi asra aban say wo din a wo influence aban tie enkwase no ntie fisra enye ne ontie aban ontie tie aban tie
if is any aban beti ankwati ontie enti no enya de beba jai emma bana na osecha kase mi na we na say aban be kase obeba 5 years in twam no enka 3 years no cre ye kase be si wan de amai yes yewi yes yes yewi nka ye boso kwampo no e penti kwa nke wi aban bi ama de ye na na be ye obi amo no ho so we to series no wo YouTube so no twam egu ni ahwa ma kakra na onim amfi system nim sa na be ye okay ne say aban me no ha enti me yadu Bramba your final words for the final word I make catch you and say YouTube I need you nyina etwa no Likee and also okay Likee buy no doubt na na Yeboah so e buy at the moment na Busam Ghana Jesus so buy also buy at the moment na na Yeboah ekotwa Lilwin the TV series man no ene na na Yeboah open di kwa hu na na Yeboah tofom it's a key na me come chiro obeso chese nezo go try when e yin na ni din call form what you know we a better second topic okay a better second topic say o peja na say Lilwin di sika da wa na so kotwa enwa no hwe ase ano no na me come chiro eni nti na omo de omachi atwiri butan bi na enkofo nim wo mo no enkofo boro mo ban no omahu sa key na ewo mo no asem ka chewe yin tasem do bete be ne de do nte na nya ne de me sei omom de omachi atwiri butan bi na sa butan ne ada bibie dia de akere wo mo no Lilwin friend set so man 5 billion onko okwa untini di biem sa nipa no let me come to say anything na obehwe no ohwe eye omo no abo omo ban no edo machi atwiri no ohwe eye belasamwa ofre no nko ohwe bi ti se kwakumanu ofre no nko we bi ti se hotele ofre no nko we bi ti se me ofre me ma we bi ti se eye friend say ofa acrobato nko let me come to say ofre no nko omo nim se sanye masei na boy na eye ewachiri no omo frɛ na oma obia woni dia wodi ne chatwere no kwakumanu ma vida bill ne sofo oba Likee ne sofo maame ewo ho Likee ne sofo maame pa sofo maame ne sofo no we maame oba maame ne mani twaliti no okay maame na kan ta sema kyerɛ no what the 500 billion at the man Likee so on location so Likee who squad that and that Likee be call Lilwin location so no and one no so okutwa biama no the form bar no and it no so the penny say on kesika obejene no omra but at the moment e be catch wanya so de na wo betie de osofo no e be catch no usi wo that okay let me come to say Matthias yes me dem nim hu asem unim entini me minim na me catch no na nsem pi wo no me be keka to aso entine dai ye fa we nsia na eye ne makomako 5 me keka ni nyina de akere wo okay all right until on this note no aha and Ebeka interview we ne Ebeka say bye bye me din ne Armstrong Poleeno ade ko Instagram Poleeno_com ne ko follow me personal page no so Armstrong_Poleeno_ ade bra na YouTube channel no YouTube channel ne Medwam TV ye de twa movies nkwan yeah so person on head for na because let's say the one na ma to so ewo ene de opo ba na to so Medwam TV ene de no two ways about that and this all about na to so na wako YouTube ya na wasearch Medwam TV watch as me the link ne beto interview description na wa click no wako hono no wako hwe bi kama ye no mbesi ya crown